Ngiyabingelela namhlanje. Na umculi lana. Cabanga lengoma siyayazi ithini empini sothini. Impilo iyimpi ifaniswa nempi. Mawungakakuboni lokho. Mhlambe ngelinye ilanga ngiyokubona kodwa nje impilo inzima. Impilo sometimes ekhathini eziningi ayikho mnandi. And akekho wasithembisa ukuthi impilo izoba mnandi. So nje namhlanje ke ngizokhuluma isihloko sami sithini izikhali zamakholo. Ngisho ukuthi uma usukholwa isiphi isikhali ongasebenzisa ngobani sisempini ulwa kanjani ulwa nobani ulwelani. So nje namhlanje kafushane ngizokhuluma ngalokho ukuthi ngizokhuthaza abafowethu everyone ukuthi uma uyithola ukuthi usempini wenze njani ulwa kanjani. Izikhali izona ziphi phambilini besinazi izikhali bewuncinda mhlambe makukhona la uyakhona uya empini bewuthatha isikhali uncinde ugcaba ukhuluma ukhwifa usho yonke lento lena. So nje namhlanje ke ngizokhuluma ngezikhali zamakholo bani mawusuthathe ini uJesu inkosi wayenza umsindisi wakho. You will not be able to do whatever you were doing before. So nje ngizele lapha ukuzoqinisa abafowethu noma ukuzobavusa ngizobavula amehlo ukuthini uma sewuqalele indlela lena uhamba kanjani. iBhayibheli lithi siphila kanjani. Ifundiso uNkulunkulu uthi senze njani ngoba awugcabi la awuthi mawazi ukuthi mhlawumbe noma uye ekhaya noma uye empini uhamba uyogcaba noma uhamba uphehle lapha uyokhuluma emsamo noma uhamba uyonethini uyoqina ukuthi nisibhamu singangeni uphathe ini. Khona abanye bafaka izinto khona abanye baphatha izinto mhlambe umunye ufaka iring omunye ufaka amacici wena ungayitshela ukuthi nje icici kanti lutho indlela naye aqine ngayo isikhali sakhe leso. So nje ngizokhuluma kafuphi izikhali zamakholo izikhali zabantu abathemba uNkulunkulu ukuthi silwa kanjani kule impilena eyimpilo sihamba kanjani. So nje mangiqala nje ngizothini God doesn't fight his people or but he saved them. So uNkulunkulu mawukuye akakwazi ukukulwisa. uNkulunkulu mawusesitheni futhi akangeke azakulwisa isitha kuphela esilwisa naye. So ke wena mawusuka uNkulunkulu isitha sizozama ukukulwisa angeke size sikubalekele lokho. And uSathane naye akabalwisa abantu bakhe but uyazama ukuba keep up busy bebone ngathi bayalwa kodwa bebelwa nayo beyilwela bebodwa belwa noSathane ngendlela kaSathane. So nayo uSathane uzama ukumisa indlela zakho ukuthi mawungaqinanga kubonakala ukuthi no ngeke uzukhona ukwenza njani ukusurvive. So nje ke uNkulunkulu indlela ukuthi sesiphumile ebumnyameni isitha sisilwisa silwa kanjani. So nje introduction yami lapho izikhali zamakholo. uNkulunkulu uzenzile created izikhali wathini
okholwayo obiza igama lakhe yini uzokwenza njani osevumile uJohn 3:16 wathini whoever noma ubani ovumayo ngomlomo wakhe uJesu wathini uJesu uyinkosi uNkulunkulu uyamsindisa. So ke ngizoqala nje lana ngizokhuluma ngobani abaseKorinte abaseKorinte besibili chapter 10 verse 3 othini ngokuba noma sihamba senyameni kasili ngokwenyama. So ke uNkulunkulu mawususezwini lakhe mawusuphila ngendlela zakhe asilwi ngokwenyama sizenze zonke lezi zinto engibalile ukugcaba ukukhwifa ukwenza zonke izinto zenyama zonke lezi. So mase usuwamukela umthetho wasezulwini awuli ngezikhali zenyama. Uverse 4 wakhona uthini ngokuba izikhali zethu zokulwa akazisona izenyama kodwa ngaye uNkulunkulu zinamandla ukubhidliza izinqaba sichitha izizinto. So ke kahle lana into izwi elisitshela yona ukuthi once you take usindiso ulwa ngenye indlela uba nezinye izikhali kaNkulunkulu zichitha izizilo ba impeningi kakhulu isemqondweni isemdlizweni ukuthi ucabangani. Once wacabanga ukuthi uyahluleka uzohluleka. Once wabona engathini khona that's why lithi zinamandla ukubhidliza inqaba into mhlawumbe emelana nawe ezikuvimba ukuthi ungaphumeleli. Izwi likaNkulunkulu linawo lawo mandla lawo. Uverse 5 uyaqhubeka uSecond Corinthians chapter 10 verse 5 nakho konke okudephileyo okuziphakamisayo ukukuthiyana nokumazi uNkulunkulu namacebo onke siwathumbela ukumlalela uKristu. So yonke into esibhekane nayo empilweni yonke into engazama ukwenza njani ukumelana nathi iyodwa indlela esingenza ngayo ukuthi sibheke uNkulunkulu and izikhali zakhe zinamandla they are mighty they are stronger than any other weapons. Yabona nje esinye sesikhali engizoqala ngaso ipraise indumiso. uNkulunkulu uthini ezikhathini zonke simdumisa. uNkulunkulu ufise ngathi abantu bakhe mabengena noma ngathi uhamba kuphi. That's why uDavid athi noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa ngikwesabo kuphi ngokuba uyazi imidlinzo yakhe udlinza ngoNkulunkulu ubukizima bukuNkulunkulu. Ulona abantwana bakaIsrayeli uJoshua chapter 6 from verse 5 bathi bebhekane nani nesitha beyolwa neJericho. iJericho thwala linezindonga eziqinile into uNkulunkulu isikhala abanika sona uNkulunkulu wathi abamdumisa. So ke nawe mawusabhekane nezimpi sibukeke ngathi sidelelekile kodwa sinamandla lesi sikhali lesi indumiso ukubheka kuNkulunkulu. Ubani uDavid mayebhala amahubo uthini ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni lapho kuvela khona usizo. Akazami ukwenza ngendlela yakhe. Ulona abantwana bakaIsrayeli mabephuma kuphi eGibhithe uNkulunkulu ba ngemumva kukhona amasotsha aseGibhithe kaFaro yeza uFaro namasotsha akhe phambi kwabo kukhona inulwandle abasena indlela yani yokwethemba ukuthi bazophuma. Kodwa uNkulunkulu into abanika yona wathini nginani mina wathini Moses yenze njani iphakamisela induku yakho kwavuleka ulwandle. Siyasazi istory but nje into engizama ukuyitshengisa ukuthini asilwi ngamandla ethu asilwi ngokuqonda kwethu kodwa silwa according to izimpi ngendlela uNkulunkulu ahlele ngayo. And enye indlela ahlele ngayo ukuthi yena izimpi zakhe uzozilwa kanjani ngindumiso. So nje simdumiseni kunzima kubhlungu kumnandi. Umama nangilo wayifelwe umntwana wathi all is well. Uyacula naye lokhu njani ubani usho ngathi konke kuhamba uyisusele eBhayibhelini kwakungahambanga kahle kwakungemnandi. Umama wayesempini efelwe ingane yakhe okuyiyona yodwa ayiphiwe yini umprofeti. Walo mama wayengabathola abantwana umprofeti wathini wahamba wamthandazela wathola ingane. Leyo ngane leyo yagula yashona.
so yena into ayibambelela kuyo wabambelela ezweni wathi konke kuhamba kahle njoba econfess ukuthi konke kuhamba kahle kwahamba kahle ingane yenze njani yabuya yaphila so ngeke nathi leso sikhali lesi asisebenziseni into eyikhulumayo whatever into eyikhulumayo it shall come to pass usho njalo ubani lo uJob ukuthi into you shall decree a thing it shall be established uzakushiya into izokwenzeka emhlabeni uNkulunkulu usinike lawo mandla lawo uNkulunkulu uma sikhuluma ububi kukubi izimo automatically kuzoba kubi but masikhuluma into enhle kuzoba kuhle so nje namhlanje ngizele nje to give us just engabe noma umhlahlandlela ukuthi silwa kanjani njengoba abantwana bakaIsrayeli eJericho bakwazi ukunqoba iJericho ngokudumisa uNkulunkulu uJoshua chapter 6 verse 5 kuyakuthi lapho bekhalisa kade uphondo lweJubilee nalapho nilizwa izwi lecilongo bonke abantu bakhamuleke ngokukhamuleka okukhulu ugange lomuzi luwele phansi endaweni yalo abantu bakhuphukele yilowo nalowo aqonde phambili nje so ulona uthango lwaseJericho indlela lwalulukhulu ngayo uJezebel wakwazi ukukhanda umuzi indlu yakhe la ihlala khona wayikhande pheko uthango uyabona ukuthi lwalulukhulu wawungeke uzukhona ukulibhidliza but ipraise yakwazi ukwenza njani indumiso yakwazi ukuluwisa lo bonda lo so nathi ziningi izinto njoba nje ushulona u2 Corinthians chapter 10 athini isikhali sikaNkulunkulu verse 4 ngokuba izikhali zethu zokulwa akazisona ezinye kodwa ngaye uNkulunkulu zinamandla ukubhidliza izinqaba so bayibhidliza ngani inqaba eyayikho abantwana baseJericho ngoyingendumiso nje kuphela so nathi isikhali sokuqala asimdumiseni uNkulunkulu kukuhle kukubi asimdumiseni uNkulunkulu kumnandi oJob iyona nto abanqoba ngayo wathi sekuthathwe yonke into yakhe wathini uNkulunkulu muhle uNkulunkulu uthathile uNkulunkulu uphile ngafika nginqo wabona labantu laba bathi ulona uJob ukuthi wambona ukuthi unemfihlo uyayazi imfihlo yasezulwini ukuthini ayikho into engingayenza ukubuyisela udumo kuNkulunkulu yonke into ifevela kuNkulunkulu so nje enye indumiso eyenzeka abantu bakhona ukwenza njani ukunqoba ulokhu njani inkosi uJehoshaphat mayelwa nezizwe ezintathu ezazimhlasela ngithande kakhulu uverse 5 wakhona wahamba wayothandaza wabuza kuNkulunkulu ukuthi awusuyeni kanti wena uNkulunkulu wabonkulunkulu awusuyeni nani wawushongo uNkulunkulu ukuthi uma sikubiza wena uzosayila wahamba wayodumisa uNkulunkulu ende ngokumdumisa kanjalo wenze njani kwathiwani banqoba mawufundwa u2 iziKorinte zesibili uchapter 20 verse 21 ifundeka kanje eseluleke nabantu wamisa abaya kuhlabelela kuJehova ukuba bamdumise behlotshisiwe ngobungcwele besaphuma ngaphambili kwempi bathi bonga uJehova ngokuba umusa wakhe umphakathi so wenze njani wathatha abantu abadumisayo kwabayibona abama ngaphambili wempi and ngesikhathi benze njalo isitha sa confuseka banqoba indumiso bantwana bakaBaba indumiso inamandla indumiso iyakwazi ukunqoba zonke izimo even nalezi ezaziyo nalezi singazazi namhlanje ngizokutshela ukuthini indumiso isikhali esinamandla kabi that's why emasontweni abantu bakhona behlezi becula bebanga umsini bayazi abanye noma bengazi kodwa balandela uhlelo lwebandla kodwa mangathi bayazi imfihlo ikhona endumisweni uNkulunkulu mawumdumisa kunzima kungekho lutho umbonga umncoma uNkulunkulu vele enze njani angazi ukuthi uzokwenza njani avela abuyisele enze njani akusize so mawukhala ujabulisa isithi ayisona esijabulayo abantu mabekhala kodwa uNkulunkulu yena ujabula abantu mabenze njani mabedumisa so
isikhali samakholwa indumiso bazalwane. Even no Stefane naye mabemshaya bemkhanda ngama asitholi ukuthi waqalekisa noma waba nenzondo, kodwa into ayenza wadumisa wathini, baxolele baba ngoba bakwazi abakwenzayo. Amazwi akusiwo wonke umuntu ongasho lawo mazwi lawo, kodwa abantu abanoNkulunkulu, abantu abazi uNkulunkulu. So namhlanje nami ngizokuvezela imfihlo ukuthi uNkulunkulu unalicebo, uNkulunkulu unawo amandla, uNkulunkulu uma usondelene naye eduze kwakhe, nometha kwenzakalani, nometha ubani uthini, sikhona lesi sikhali siyabasebenzela nawe singakusebenzela. So nje asisebenziseni bafowethu, simdumise uNkulunkulu. Kumnandi kungathi kunzima mawungafunda izenzo zesikhombisa iverse 55 no 56, kepha yena igcwele umoya ongcwele waqolozela ezulwini, wabona inkazimulo kaNkulunkulu noJesu emi ngakwesinene sikaNkulunkulu. Wathi bheka, ngibona izulu livuliwe nendodana yomuntu imi ngakusokunene sika. Lento lena uyibona kanjani? Ubona uyashaywa, akakuboni okubi, ubone okuhle, akakhuluma okubi, ukhuluma okuhle. Ikhona imfihlo yokuthini masidumise uNkulunkulu. If intwana uBenjamin Dubu uyayicula lento lena athini, uma indumiso iyaphezulu ingabe noma amandla inkazimulo kaNkulunkulu iyaphansi. When the praises go up, his glory comes down. When the praises go up, his glory. Ileyo nje ngifisa ukuemphasize ukuthi bazalwane bantwana bakababa, asithembeni icebo likaNkulunkulu. uNkulunkulu unalo icebo, and icebo likaNkulunkulu lithini? Indumiso. Isona sikhali sinamandla. Esinye silandelayo uthando bantwana bakababa. uJesu engabe noma abaseKorintiyeni bokuqala 13:13 bakhuluma ngezinto eziwu3. Manje ke kumi ukukholwa nokwethemba nothando, lokhu kokuthathu, kepha okukhulu kulokho uthando. Thiwa zi3 izinto emele sizethembe. Elesingisi lithi faith, in a hope, nothando. But the greatest kunazo zonke lezo 3 uthando. Yabona mawungafunda this chapter ukuthi uthando linamagqubu, uthando alifunelo kwalo, uthando liyaxolela, uthando kwanja, uthando liyisikhali. uNkulunkulu naye yabona nje bakwazi ukusindisa umhlaba, akawusindisanga ngani, wasebenzisa uthando. Njoba lethu uJesu ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wazwa lethu uthando lolo. Uthando luyisikhali nezulu lisebenzise sona. Nathi masingasebenzisa sona emhlabeni, uNkulunkulu uzokwazi ukwenza njani ukusisiza. Sometimes ezinye zezinto mawukhuleka ubaba wethu osezulwini thiwaxolela njoba nawe uNkulunkulu akuxolele njoba nawe uxolela. Uyabona ukuthi ezinye izinto uNkulunkulu ulindele kithini ukuthi thina senze njani. Ngabe siyakhona ukuthandana, ngabe siyakhona ukublessa izitha zethu, ngabe siyakhona ukwenza sikhulume ilanguage yasezulwini, noma sikhuluma njengabantu, noma senza njengabantu. Kukho konke sewukholwa, sewunalo ithemba, uthando lukhona. Uyakwazi ukuthanda. Uyabona mawungabheka imithetho uJesu mabembuza bethi imuphi lona the greatest commandment, iwona imuphi ke ingabe noma umthetho omkhulu kunayo yonke, uthi thanda umakhelwane wakho, wothanda uNkulunkulu bese uthanda umakhelwane. Uyabona ukuthi kahle kahle umthetho omkhulu kunawo wonke emhlabeni manje obusayo uthando. Luyisikhali uthando. Masingafunda ukwazi ukuthandana, masingafunda ukwazi ukuthanda abantu abasebenzisana nabo, ehlalisana kanye nabo, lokho uphethe isikhali esiyohlula bonke abantu. Bonke abantu bagcwele inzondo, bonke abantu abafunani, bonke abantu banezizathu ukuthi ubana ngimfuni wenza 1 2 3, kodwa wena mawungasebenzisa lesi sikhali sasezulwini esiwuthando, uNkulunkulu uzokunqobela. uNkulunkulu uzokunika amandla, uNkulunkulu uzokunika wisdom, izitha zakho ziyoza, uNkulunkulu uzodeka ingabe noma itafula phambi kwezitha zakho, zimangala izithu ukuthi lo muntu lona besithi uyabhayiza. Ngoba bonke abantu once ufila ugcwala ngeenga, ugcwala ngabe noma nenzondo,
usebenzisa isikhali sikaSathane. uSathane ukwenza ukuveza izinto, akuvula amehla, akubonise bese ugcwala inzondo, bese ugcwala ienga, bese ufuna ukurevenge, ufuna yonke lento iSathane ashada ayibambe ngakho, ubambe ngakho. Kodwa masithandana, uNkulunkulu ungakithi, uNkulunkulu senze njani ungakithi, uza kusisiza. Ziningi ezinye izinto engisazoyikhuluma. Nobani uPaul noma ekhuluma efundisa abantwana bakaIsrayeli uyakhuluma ngezikhali zikamoya, izikhali zamakholwa. Mayefundisa yena ekhuluma ngazo lezi zikhali lezi, mayevula uthini? Qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Qinani enkosini. Elakhe lokugcina uthi qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Uthi hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu. And mayisekushilo konke lokho bese yanitshela ukuthi izikhali and zibukeka useless, but masingayithatha lezi zikhali sisebenzisa, ngiyasitshela intaba zizomuva, engabe noma ulwandle liyovuleka, engabe noma imkhokha ebimile ekhaya, imile yaziwe esukela kokhokho nomkhulu iyonqotshwa. Mayiselokhu njanani uverse 12 wakhona uthini? Ngokuba asibambene negazi nenyama kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe nalobu bumnyama nabawomnyama bobubi emkhathini. Thina indlela isitha isisenza siphile ngayo noma silwe ngayo, sifuna ukulwa nomunye umuntu. NgokukaNkulunkulu umuntu kahle yambona umuntu makuthiwa uyathakatha, kusuke kungesiyena umuntu yena uthakatha, kusuke kukhona umoya osebenza kuyena. Njengoba sisuke siyayibona inyanga zakutshela zithi ugogo engabe ubani osebenza ngapha, even nomthakathi naye usuke engenwe khona ispirit esuke sioperate kuyo. Hence iBhayibheli ali-encourage abantu ukuthi bazondane. Hence iBhayibheli li-encourage ukuthi noma ngathiwa isitha sakho sinjani, hlala naso. Ba kahle akusisi isitha olwa naso. Wena ungabona engathi isitha esilwa nawe. Isitha naso siphushwa yini? Ilokho esikuphushayo, lo moya lona ongakuyo. Wena mawungasikhulekela ukuthi sivuleke amehlo, sona singasizakala. But thina sifuna ukulwa nomuntu, kanti naye umuntu naye usenkingeni, nathi sifuna ukulwa naye, siphinde sifake ezinye inkinga, sigcine senze lo moya lona owenza isitha sethu senze lento lena esizama ukuyilwisa. Lo moya lo ubuye uze kithi, uzosebenza kithi, usebenzise nesitha sethu, kugcina nje kuyimess, umhlaba ugcina uyinkinga. Njoba nje kuliwa nje koIsrael, laba abanye bathini balwisa iIran nalabo balwisa kahle umuntu obehind yonke lento leyo uyiwani isitha lesi, imoya yobumnyama. Nangaphi ngapha akekho ofuna ukuxola. Mangaba khona ongaxola lapho, uyazi ukuthi lesi lo moya lona olwisa lo munye, sithi umoya lo ukwaIsrael ulwisa iIran, ithi iIran hayi siyaxola thina nina nithini. Uyazi ukuthi uyohluleka lo moya lo. But ke iprinciple esingayazi ukuthi uNkulunkulu, the mind, umhlaba, the foundation yakhona ukuthi isitha senzani. Isitha sithatha lento uNkulunkulu ayifundisa abantu, senze njani, siyenze ibe yichilo, siyenze ibe mdaka, abantu bafuna ukuyishintsha. Mabefuna ukuyishintsha isitha siyajabula. And ngesikhathi uzama ukushintsha icebo likaNkulunkulu, ungena kuphi? Esayidini lesitha. Isitha siyakusebenzisa ulwe nabanye abantu. So nje elami lokugcina bazalwane, asilwi nabantu. Noma ungambona ngathi akakuthandi, noma ngathiwa uzamela ukukudubula, noma ngathi uthumele ini engabe noma izilwane wakuthumela ngezulu, yazi ukuthi it's beyond his mindset, it's beyond there were powers. Lo muntu lo ufana nomuntu opossessed, umuntu ohlanyayo ongasaboni, okuthiwa akasaphili, mentally disturbed. Yonke into ayicabangayo kusuke sekuyilo umoya lo omnyama lo. So ke uPaul mayiqhubeka uthi nazi izikhali zikamoya, nazi izikhali zikaNkulunkulu.
uverse 30 ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu kuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi nalapho senifeze konke nini. Kahle kahle lezi zikhali ziyokusiza esikhathini sobunzima ngoba wonke umuntu uyiliyeza ilanga lani elinzima. Wonke umuntu buyeza inubunzima. Lezi zikhali lezi uNkulunkulu akhuluma ngazo ziyokusebenzela nini ngesikhathi sobumnyama. Isikhali sokuqala, yimani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso. Yimani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso. Elesingisi lithi having your loins giant about with what the truth. Uyabona mawungakhona ukumangani ngeqiniso, khona elinye lithi fast engabe noma your loins with the belt of truth. Ibhande lani leqiniso. Ubophe la inkalweni zakho. Ngokukamoya mawungabheka nje abantu abaningi abasetshenziswa isitha, singakuvuma noma singakuphika kodwa iqiniso liyohlezi limile. Bonke abantu abasetshenziswa isitha engabe noma izinyanga, bonke abantu abahamba endleleni zobumnyama, they are very very sexually active, banama partners abaningi. Ngobani? I-principle yasezulwini noma i-principle yani yobumnyama, once ulala nomuntu noma ucommita i-adultery, yazi ukuthi lowo moya loyo bukulowo muntu ungena kuwena. And ezikhathini eziningi abantu abenza izinto ezimbi, abantu abathwele, abantu abanjani njani, they always want to sleep with many people. Banezithembu, banabafazi abaningi kwanja. Yini principle yobumnyama leyo yokuthini? Uma uphila indleleni zobumnyama, noma labantu bakhona benze njani, bahambe belala behambisa inumoya ngokukaNkulunkulu. iBhayibheli ulokhu njani, 1 Corinthians chapter 6 verse 18-19, balekelani ubufebe zonke izono ozenzayo umuntu zingaphandle komzimba, kepha owenza ubufebe wona owakhe inumzimba. So hence iBhayibheli maliqala lithini? The belt of truth. Lithi bla ukhalo lwakho. Ukhalo ila impela we mina ngibone ngathi bakhuluma ngani private party, ukuthi i-private party yakho ila kungena khona yonke ini ubumnyama. Hence mawulele nomuntu uthatha lowo moya wakhe. Ivesi leli lithini? Balekela ubufebe zonke izono ozenzayo. Uma utshontsha leyo nto yenzeka ngaphandle, uma engabe noma ufakela umuntu upoison leyo nto yenzeka ngaphandle. But mawulala nomuntu lokho kulala loku exchange in the spirit, ku exchange in imimoya, you become one. iBhayibheli khona la lifakaza khona ukuthi once walala nomuntu uba niba munye, na kufana nokuthi senishadile, noma ngahamba uthi angimfuni ngeke ngiphinde ngimbone, but ngokwe principle yani kaSathane liyasezulwini, you are one with that person. Whatever lo muntu leyo nto ayenzayo nawe uyakwenzisa. So ke iBhayibheli isikhali sikaNkulunkulu, understanding all the principles of the world. Singeke siwashintshe, singeke kuye ngokuthi wena ufisa kanjani, wena ubona kanjani, bona ukuthi kumnandi ukuba nama multiple partners, but the principle of the world, the foundation of the world says mawenze njalo yazi ukuthini uzifakela inkinga, uzohlezi wenze njani. Khona la kukhulunywa khona ngama soul ties ukuthini. That's why uzohluleka ukulokhu njani. Once umuntu walala naye, you become one. Kunzima ukwenze njani ukuchallenge, noma it's easy ukumkhumbula umuntu owakwalala naye. It's easy ukuhlezi ucabanga manje nabonana, those spirit vele ni connected. Now you are feeling something, now you feel something. Why? Because you are one. Nibe into eyi-one. And leyo nto leyo injani? It's spiritual. And lezi ikhali lezi, they are not physical, they are more spiritual. But keke mawuzokubona uyibuke uzenze sibe physical, you won't see it. Even nasembusweni wobumnyama, sometimes when befuna wenza izinto bakutshela kahle bathi separate yourself, ungalali nomuntu wesifazana, ungenzini. Why? It's because bayazi ukuthi once you sleep there will be the exchange of engabe noma ama spirit. So ke iBhayibheli lithini? Ukhalo lwakho malifaswe.
ukhalo lwakho malube njani, malube pure, lube neqiniso. Ungahambi wenze njani, uhambe ulala uvuka. Mawenze njalo wenze njani, uyilimaza wena. So nje mina ngiyaku-advise ke ukuthi when you want to stay in this journey, close the gate. The other gate isitha esisebenzisayo to fight abantwana bakaNkulunkulu. Ngiyazi ubufebe buningi kakhulu ebandleni, abafundisi abaningi mhlambe bayazi ukuthi balala ngabe noma nama members. Isikhali sika Sathane leso, isikhali sika uNkulunkulu sithini? Don't ungahambi ulala, ngoba mawulala uvula amagate, uhamba wenze njani, we-exchange your spirit. It's divided in many powers. Thiwa khona la ukukhulunywa khona ukuthi ubhizi wenze njani, isidi yakho, amandla akho ulokhu njani. Ubani Proverbs 31 bayakhuluma makuthiwani inkosi thiwani iverse lapho lithi uma uhamba ulala wenze njani, uhambisa amandla akho, uziqeda ini, your power, your strength. Istrength sakho senze njani, siyaphela. So hence iBhayibheli maliqala lithini, unganza njani, ungahambi ulala. Uverse 3 Izaga 31 unganiki abesifazane amandla akho nezindlela zakho kwababhubhisa inamakhosi. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthini mawuhamba ulala, mawuhamba wenze njani, ukhalo lwakho lenze njani, lungafaswanga ngeqiniso, uhamba ulala, we are busy distributing your power everywhere you will end up being empty. Hence iBhayibheli lisitshela ukuthi fasa ibhande lani leqiniso, and mawufasa ibhande leqiniso you will be strong. All the powers, the marine powers, they won't be able to fight you. The demons angabe noma lawa avuswa ebantwini abafile, they won't be able to operate in you. But once you go around, you will always collect ama spirit, even the wrong ones, and you will be weak. Hence the Bible says bopha ukhalo lwakho. Elesibili ini ilokhu njana, isikhali sika uNkulunkulu nifakile isivikelo sesifuba sokulunga. Elesingisi lithi stand therefore having on the bracelet of righteousness. Kumele ulunge. Ukulunga isifuba sakho asilunga. Kungabi bikho into embi ehlala kuwena, kungabi bikho ini, ngoba abantu abaningi bayagula thiwa banani bane-stress konje. Yini lento ekubo phakathi abaye bevalelile, abahlezi beyicabanga, hence benze njani bagcine begula. Hence iBhayibheli lithini, isifuba sakho masibe pure, silunge, singabi nazo imfihlo, singabi nakho engabe noma ukwenze njani, ukuhlezi udlenza wenza zonke izinto. So make sure ukuthi isifuba sakho wenze njani, uyasigeza, uyasivikela isifuba sakho. Kuthiwani wear i-bracelet of righteousness, and wena onalawo mandla lawo okuqoqa. Ibhande lakho seli-right eleqiniso, uphila ngani ngeqiniso. Ini isifuba sakho senze njani, si-clean, senze njani, awuhambe ufaka noma yini esifubeni sakho, any poison, ngoba you will end up le poison oyifaka yiyona ezokwenza ukuthi wenze njani, ugcine ufile, ugcine kuthiwa umuntu ushawe i-heart attack, ushawe i-stroke. Yini izinkinga osithathile. Mawufunda ini khona obhalayo ukuthi abalungile bayakhala, abalungile bayakhala, uJehova uyezwa, uyabakhulula kuzo zonke ini izinhlupheko. Amahubo 34 verse 17. Kusho mawulungile uNkulunkulu is able to help you. Mawugqokile lani lesi sivikele esifubeni sakho sokulunga, uNkulunkulu uzokwazi ukukusiza. uNkulunkulu sometimes yobe engakwazi ukukusiza. uNkulunkulu ubuka inhliziyo yakho, ubuka wena ubuwena ukuthi nawe nje ubuthi ulwisa loya muntu lana wenza into embi, kodwa nawe the same spirit esisebenza kuloya muntu sisebenza kuwe na.
lenzondo lena eyenzelwe umuntu wenza lento le embi ayenzayo nawe leyo nzondo leseyingakuwe nobabili nenzondo kuyafana siwathi ayilimi ezetsheni but mawenze njani mawuthatha isivikelo sokulunga uNkulunkulu uzoba nawe uJehova uyezwa uyabakhulula kuzo zonke abalungile bayakhala uyothi mawukhala uNkulunkulu akwazi ukukukhulula uProverbs Isaac 4:23 uthini keep your heart with all diligence for out of it all issues of life ithini izakha zithini enhlizweni yakho deep down in your heart ila kuphuma khona yonke izinto zani zempilo empilweni yabona mawukhuluma uJesu uthini umuntu mayekhuluma usuke ekhuluma into esenhlizweni out of the mouth the heart speak into oyikhulumayo into ephuma kuwenhlizweni so mawukwazile ukubamba inhliziyo yakho mawukwazile ukwenza njani ukuyigqokisa inhliziyo yakho ukulunga righteousness you will conquer many battles izimpi eziningi yabona abantu nje bebulalana kanjani isisusa esikhulu inhliziyo ezinjani engalunganga inhliziyo enjani eyixabha igazi inhliziyo enjani ezibumbu so ke wena ke ugqoka isikhali sikaNkuluNkulu inhliziyo yakhe ibe njani ibe inhle uJesu mayekhuluma efundisa ama-disciple akhe uthi blessed are the pure in heart for that they shall see God uthi babusisiwe inhliziyo yabo enhle ngoba bayakubona uNkulunkulu inhliziyo mawugqokisile inhliziyo yakho ukulunga isikhona isithembiso naso ukuthini uyakumbona uNkulunkulu inhliziyo yakho mayipure uyigqokisile isigqokiso sasezulwini isikhali sasezulwini uzanqoba uyabona abantu abafana noDavid ubona ukuthi bayanqoba kanjani uDavid ezimpini eziningi wenze njani wakwazi ukuhlukanisa izimpi ezinjani azoyilwela for instance mayizolwa noSaul wabona ukuthi ukulwisa uSaul it's not from the good heart ukulwisa iSaul kusho ukuthi mina I'm trying to revenge angilwi impi yani yobuhle hence wenze njani wakwazi ukumxolela ngobani inhliziyo yakhe yayinjani yayihlezi kuphi esandleni sikaNkuluNkulu thina uma singakwazi wenze njani ukulungisa inhliziyo yethu ngeke sikwazi ukwenza njani ukulwisa impi ezinhle ngeke sikwazi uNkulunkulu ukusithemba u2 Timothy verse 1 to chapter 1 verse 5 ngikhunjuzwe ukukholwa okungena kuzenzisa okukuwe okwahlala kuqala kunyoko khulu uLowisi na kunyoko uyise ngiyathemba la bakhuluma ngani ukuthini ukukholwa ukwethemba uNkulunkulu inhliziyo yani kaGogo normally esikhathini esiningi sazi ukuthini into edlulela kwesinye izizukulwane izinto ezimbi many times lokho siyakwazi lo mfana lo nethuani ubaba omncane wami wakwasho wathi inyoka izala inyoka angeke kuthiwe inyoka izale engabe noma imbuzi noma kusho ukuthi uma umthakathi uzala umthakathi kanjani but even noma unenhliziyo enhle leyo nhliziyo yakho enhle iyakwazi ukwela kuphi einganeni zakho so mhlambe ke nawe usayibona leyo nhliziyo yakhe enhle ukuthi ikusiza ngani mhlambe uzohluleka mhlambe khona izinto ongakhona ukuzenza but pass it to your children ukuthini yabona lana abakhuluma ngobani ngoTimothy ukuthi kugogo wakho lento le enhlo yenzayo akusinto yakho yinto eqala egogo wakho yadlulela kumama wakho manje siku and how much more wena mawunganika ingane zakho lelo fula mawungabheka abantu abafana noNoah uNkulunkulu wabheka ukuthi babelungile phambi kwakhe the hands bakwazi ukuthi bakwazi ukuba save umhlaba wonke mawufa uNkulunkulu wabheka umuntu olungile and wathola ukuthi uNoah wenze njani ulungile wakwazi ukwenza njani ukumsave yena nanengane zakhe
So ungabi selfish, inhliziyo yetshe ubone ukuthi zama ke ukwenzela ingane zakho, zama ke ukwenzela ini generations to come. Ubani ulokhunjana uJob naye njoba ngena nje izilingweni kanjani, ingoba nakho wayinenhliziyo enhle. uNkulunkulu wayethi mayembona ajabule, ebona ukuthi inhliziyo yalo yamuntu loyana imhlophe inhle njalo, and wayigqoka isikhali sasi, hence wakwazi ukunqoba isilo. Sathi sitha noma sesiza kuye sizama ukufaka, sithumela unkosikazi ukuthi sijike inhliziyo ukuthi athuka uNkulunkulu khona ezo, akakwazanga ukwenza lokho. Kwafika abangane bamblame bathi uNkulunkulu kushile kanje, waqhubeka uJob wenze njani, wamthemba uNkulunkulu. Yini? Ngoba inhliziyo yakhe uyebe injani, beyigqokisiwe isikhali sasezulwini, beyi protected. Asizameni nathi ukuvikela inhliziyo zethu, asizameni ukwenza njani, ukwenza ngokuhle. uLuka chapter 2 verse 25 futhi bheka, kwakukhona umuntu eJerusalem ogama lakhe lunguSimoni. Lo muntu wayelungile, esaba uNkulunkulu, ebhekile induduzo kaIsrayeli, nomoya ingcwele wawuphezu kwakhe. So kukhona abantu abalungile, not ukuthi kumele uzubona izinto ezinkulu, ukulunga nje. Lo muntu lo Simon ayikho into esiyaziyo ngaye, ngaphandle kokuthi siyazi ukuthi wayenesithembiso ukuthi uzombona ubani uMesiya, and wambona ngokulunga kwakhe. uNkulunkulu wamenzela ini ufefe ukuthi akwazi. And bonke abantu abalungile, uJesu mayekhuluma athini, abantu abayobona umbuso wezulu abafana nezingane. Ngoba ingane noma thiwa ingxabene manje niyakwazi uxolelana, ingane ayinawo amaqhubu, ingane, but thina inhliziyo zethu, we don't have righteousness, inhliziyo zethu azikho right. Isikhali sesithathu, izinyawo zakho ziqokiswe ini, ukulungela ukushumayela ivangeli lokuthula. Your feet were with what? Preparation of the gospel of peace. Kahle kahle wonke umuntu bekumele ngabe we are going around preaching peace, preaching peace, preaching. People like Mandela, the reason why they are popular, they were popular, is because they spoke peace in the midst of ama situation that were bigger than anyone. They had the anger, babeboshiwe kwakunjani njani. They have every reasons ukwenze njani ukupreacha inzondo, bakhulume engabe noma ipain ababenayo, but abayikhuluma ngepain, bakhuluma ukuthula. So ke esinye isikhali uNkulunkulu asinika abantwana bakhe, let us go out as bad as it is. Ikhathi esiphila ngaphansi kwazo thuba umnyama buzokhava ukukhanya. Even nalaba ngempela bekumele ngabe noma bahambe ekhanyeni, bakagcine benze njani, bedukiswe ubumnyama. Kuleso sikhathi leso ke uNkulunkulu sinikile ukuthi let us preach the word, let us preach the good news. Asihambe sikhulume ukuphila, sithi abantu beseyibhedlela begula, cancer engabe noma yegazi, cancer eyaniya, kodwa sikhulume sithi uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu uluthando, uNkulunkulu asingakhulumi nathi the evil things esizibonayo, asingakhulumi lobu buhlungu lobesibona, asingakhulumi le pain lena. Wonke umuntu uyayibona lento esiyibonayo, but thina sinikiwe amandla amakhulu kunakho konke lokho ukuthi let us be in the God side. uNkulunkulu kumnyama kunjalo uthini, khona uIsaiah athini, rise and shine. Right, ukuthi kumnyama kunjani, iprinciple yasezulwini ukuthi abantu abazothola ukuphumelela ilabo benze njani, abahamba ngisho kumnyama ngisho kunzima. It doesn't have ukuthi ukuze kukhanye kuze uzobona ukuthi kuyakhanya. Always umuntu mawufuna into, once you have the idea and you live to it, you are going to succeed. uJesu mayishumayela ebantwini uMatthew 11:28, uzanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngiza kuniphumuza.
uJesu is preaching the good news. uJesu is preaching ini amandla kaNkuluNkulu. Uthini? Nonke nini enisindwayo, nonke nini eniphethe ini ubunzima, zanini. Iyona nto le bemele ngabe nathi siyayikhuluma. Yabona maye uJesu mayekhuluma uthi the greatest, uthi akekho yoba mkhulu ukudlula umuntu odlula abaprofeti bonke oIsaiah, oDaniel abangena emlilweni kwanje babona izinto. Uthi umuntu omkhulu kunabo bonke ulona uJohn the Baptist. Ngoba uJohn into ayenza wayehamba ememezela ukuthi uJesu yeza, khona ozayo abantu abasuke indlela. He went around preaching the good news. So nathi asiqokeni lezo icathulo lezo sithatha decision ukuthi no matter what, no matter where, no matter how bad I feel, but let me speak the God's mind, let me speak the right thing. Izanini kimi nonke. Uverse 29 uthi bheka ijoko lami phezu kwenu, nifunde kimi ngokuba ngimnene ngithobile ngenhliziyo, khona imphefumulo yenu iyakufumana ini impumuzo. Uthi uJesu simnike konke lokho okubi esinakho, sithathe lokho okuhle sihambe simemezela. Yabona umuntu owakwazi ukuyenza lento lena esho uJesu yokushumayela ivangeli leli esilikhulumayo, the good news, the shoes of gospel of peace. Lo yini engabe isifebe lesahlangana naso kuphi emfuleni, sithi singafuni ukumnika amanzi, wasitshela wathi wena nalo ohlala naye kusuyo wakhe, wahamba wagqoka ini icathulo zokushumayela ini ivangeli, nathi sigqoke good news. Ziningi izinto ezimbi, noma uvula iTV yabona nje ngo7 ntambama mangavu kukancane ukuthi ulalela into enhle. Izinto eziningi lapho kushona abantu abangaki laphana, kudutshuliwe kanjani, ubani uboshiwe, ubani utshontshile, ingozi kanje. It's full of bad news. So nawe ngeke thina esinye isikhali esingasiza ngaso, esingasurvive ngaso, ukuma senze njani sikhuluma ukuphila, sikhulume wathi the good news, sikhulume ini amandla kaNkuluNkulu. uJesu mayisehamba mayikhuluma nani abafundi bakhe uMarku 16 from 17 to 18, lezi bonakalise ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami, bayakukhipha amadimoni, bashumayele ngezilimi ezintsha, baphathe inizinyo. Izona lezi zinto lezi uJesu asinika zona. It's a good gospel, it's a good news ebekumele ngabe sihambana ngayo. Khona bazi bathini ku Matthew 28 bathini Great Commission. Izona zinto lezi emele abesihamba esiphila ngazo. Uverse 19 uthi ngalokho hambani nigqoke icathulo zani zika Jesu zokushumayela, nenze izizwe zonke abafundi, nibabhaphathise egameni ka ilokho. And leso sikhali leso mawusiphethe akukho okuyoma phambi kwakho, ayikho imimoya, ayikho principle yobumnyama engakunqoba. Uverse 16, another weapon ongayisebenzisa, uyeke ukugcaba, uyeke ukuncinda, uyeke ukwenze njani, uhambe uyolala emathuneni, ulale ugubhe imgodi, uthi uyayigqiba kanjani, ungene uzenzele ithuna uthini okufunayo la. Ayisebenzi zonke lezo zinto, sebenzi zonke lezo zinto, but nazi lezi ikhali zikamoya, lezi ikhali kaNkuluNkulu, and bonke abayigqokile benze njani, banamandla. Uverse 16, kukho konke nithathe isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imicibisho levuthayo. Yini isihlangu sani? So ukukholwa bazalwane kuyihlangu, ukukholwa nje kukodwa kuyihlangu. Hence uHebrew chapter 11 uverse 1 ukhuluma ngokukholwa, kuthiwa by faith uAbraham, by faith uMoses, by faith uNoah, by bonke abantu abanqobe emhlabeni, bonke abantu abenza bakholwa. Ayikho into ababeyiphethe bakholwa. Ukukholwa buyibufakazi bezinto engabonakala, bubufakazi bezinto engabe noma into ebonaka, bubufakazi bezinto esiyifisayo. Uma ukholwa nje wenze njani nobufakazi? Twani isihlangu sani sokukholwa, taking the shield of faith
where you shall be able to quench all the fiery dart of the wicked. Uphathi ihla ukuthi kuzizoza izinto kodwa mawukholwa uphethe ihlangu sokukholwa uzokwazi ukuyidlulisa uthi uNkulunkulu kuzoza ukugula uthi wena ngemvibo kaJesu ngisindisiwe. Kuzoza engabe noma kuthiwani uyaswela uthini he was poor mina I'm rich now. Kuzoza ukuthi wena uthola abantwana uthi ohana bathandaza uNkulunkulu. Ziningi izinto ezizokwenza but mawukholwa uzokwazi ukumelana nezinto, uzokwazi ukugudluza yonke imicibisholo enjani evuthayo yobumnyama, yonke iqhamuka kuphi, the wickedness engabe noma the principalities, bonke laba bazama ukulwisana nawo uzokwazi ukumelana nabo. U1 Timothy chapter 1 verse 18 and 19. Lo myalo ngiwuthwesa wena mntanami Timotheo njengesiprofethi ezandulela ngawo ukuze ulwe ukulwa okuhle. Ukhona umyalo umuntu anikwa wona. Ulwa ukulwa okuhle, ulwa ukulwa okuhle, unokukholwa nonembeza omuhle okuthe abanye bekulahlile bafelwa umkhumbi wokukholwa. Nawe ungalahlekelwa umkhumbi wokukholwa. uNoah ngeke ngakhuluma ngayo ukuthi wakholwa izwi likaNkulunkulu, wayengabonanga imvula ukuthi izoza, isichotho lesesafika, wakholwa ngithi ushilo. Abantu kwadlula 100 years ebhize ekhandana nomkhulu engazi, kodwa wakholwa ukuthi uNkulunkulu ushilo. So nathi asithatheni ini amazwi okukholwa, nathi asithatheni ini izwi lokukholwa. uDavid khona lana mayelwa nani namaFilisti, engabe noma ethuyolwa kusala kuthathwa abafazi, kuthathwa yonke into, uya kuNkulunkulu, uNkulunkulu umnikizwe, uyakholwa uDavid ukuthi uNkulunkulu ushilo. Wathina hamba uzo overtake, uzothatha yonke into, kuzobuya konke, and wahamba wenza. Thina into esishayayo ukukholwa, asifuni ukukholwa, sifuna ukwenza njani. Ufuna ukubona into yenzeka before ukholwa, akusebenzi kanjalo. Nomthakathi mayithakatha mayebhizi lapha emsamo, akamboni umuntu efile, akamboni umuntu egula, uyahamba yokukhuluma emsamo wakhe, ahamba yokwenza le engabe noma raise lama altars akhe, usuke lo muntu ephila, kodwa akhuluma enze whatever yenzayo and umuntu afa. Akafa umuntu iqala bese umthakathi yamthakathi, akaguli, kodwa ephila umuntu umthakathi ahamba yokukhuluma. Uyakholwa ukuthi yabona mangenza kanje, mangathatha lo nopopi lona, ngithi ubani, ngiuhlome kanjena, mangiuhlabalana uzophathwa ikhanda kanjani. Uyakholwa. Njengoba bewazi ukuthi mawuncindile wabhema wenze njani, wathatha intelezi wageza ngayo kanjani, isibhama singeni, ubukholwa. Ayikho into obuyibona ukuthi vele senginensimbi engiyigqokile, ayikho into obuyibona physical, ubukholwa. Namanje udinga ukukholwa, and ukholwa ini? Izwi likaNkulunkulu. Esokugcina namukele futhi isigqoko sami sensindi, sazi ukuthi sisindise. No matter what, we are being saved. No matter what, we are covered under the shelter of God. Samukele imtsindiso, isigqoko sensindiso, and take the helmet of salvation. Yabona le 3 boys eBhayibhelini kuDaniel bathemba ukuthini sikhona isigqoko sensindiso. Bathi noma uNkosi ithi yobafaka emlilweni, bathi asinandaba, ungasifaka kulo mlilo lo, kodwa siyazi thina ukuthini. Babe nesigqoko ababesigqokile ukuthi uNkulunkulu uzosindisa noma engasindisanga ke. Bathi manje sisakufuna lo, kodwa sifuna lo uNkulunkulu loyo, kodwa ini isigqoko sakhe sensindisa ukuthi uNkulunkulu uzosindisa no matter what, no matter kumnyama kunjani uzosindisa. Daniel kuthiwa hayi umthetho ususayini ukuthini ongathandazi uzofakwe ekuphi emthangeni wani wamabhubesi. Thina siyahluleka. uDaniel wathemba ukuthi uNkulunkulu angangisindisa, and wamsindisa. Thina hlulwa yini? uDavid noma ngihamba esigodini sethunzi angikwesabo, babegqoke ini isigqoko, kodwa isigqoko ababesigqokile ukuthembela uNkulunkulu. Ayikho into ababeyibonile. uNkulunkulu hayi ukuthi wayibafake ini insimbi kanje, babethemba ukuthi lo uNkulunkulu lo
okukhulunywa ngayo, uNkulunkulu owenza ini, ovululwayo, uyena lo uNkulunkulu. Thini muphi kanti lo isingafuna ukuthi sikholwe ukuthi usindisiwe? uJesu uyasho ukuthi bonke abantu abakholwayo egameni lami bayoba yini izindlalifa zikaNkulunkulu. They will have authority yasezulwini, they have inheritance yasezulwini. Yini thina kodwa sifuna ukuyigqoka leyo nto lesikholwa ukuthi noma sikuphi noma kwenzakalani sithembe. Esogcina nenkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu, the sword of the izwi likaNkulunkulu liyisikhali bazalwane, liyisikhali. Yabona mawufunda uLuka chapter 1 verse 37, ngokuba kukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Thiwani, nothing is impossible with God. Ayikho into engeke yenzeke. Yabona mawungakholwa lelo zwi lelo, you can do all things. You will take this, it's a sword. Izwi likaNkulunkulu it's a sword. Liyini? Limcibi isholo, lihambe likhahlele, lilahle phansi. Bonke abantu abalithembayo badla ini? Ithelo zalo. uRomans 8 verse 5, ngokuba abokwenyama banaka ukwenyama, kepha bakamoya banaka ukukamoya. Asinake nokukamoya. Yabona the reason why kungathi mhlawumbe noma amakholwa engabe noma aphuwa ayahluleka ukwenze njani ukuba successful, abantu abafilthy rich, abanemali eziningi, ilaba abahambe ebumnyameni. Laba abahambe ebumnyameni, they are living spiritual life. They know ukuthi they are sacrificed. They know ukuthi I must do 1 2 3 so that they are very spiritual. Abantu abenze njani laba abahambe olanda inyoko kwanje, those are spiritual engabe noma laws wobumnyama. Nathi ke let us use spiritual laws zikaNkulunkulu, and lezo spiritual laws zikaNkulunkulu yini? Yizwi likaNkulunkulu. Yabona mawulithatha ulifunda ulikholo ukuthi, yabona mawufunda uRomans chapter 1 chapter 8 verse 1, akusekho ukulahlwa labo ukholo ukuthi no matter what uNkulunkulu will never forsake nor leave you. Amahubo 130 verse 5, ngiyalindela uJehova, umphefumulo wami uyalindela, ngiyalethemba izwi la, ngiyalindela. Usho ukuthi uyalindela ethembile izwi likaNkulunkulu. Thina silithemba izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu can move the mountain. Izwi likaNkulunkulu lavululwana. Izwi likaNkulunkulu lakhipha amanzi kuphi? Edwaleni. Izwi likaNkulunkulu lathumela ini? Engabe noma iKFC yayehle ezulwini ibizwa ngemali. Izwi likaNkulunkulu lakwazi ukuwisa indonga zeJericho. Izwi likaNkulunkulu lenza ukuthi ngisho abantu bethi bayaqalekisa isizwe sikaIsrael bangakhona ukusiqalekisa. Izwi likaNkulunkulu lavalela ini kulokhu njalo abantwana baseGibhithe olwandle nenkosi yabo uFaro. So yizwi lelo likaNkulunkulu, and asifuna ukulithemba izwi likaNkulunkulu. Ku-Isaiah uNkulunkulu ku-chapter 46, niyangifanisa nobani? Niyangilinganisa nobani? Ubani lona niyothi manje nimbheka nimbona ukuthi uyalingana nami? Uverse 10 yakhona uNkulunkulu uthi engimemezela ngaphambi okuyakuza nasendule izinto ezingakenziwa, ngokuthi icebo lami liyakuma, ngiyakwenza yonke into yami. uNkulunkulu uthi yena he speaks something even before yenzeke. Impilo zoJoseph, uJoseph wakwazi impilo yakhe ukuthi yena uyokuba inkosi, bonke laba umkhothamela emndenini wakhe, ende kwenzeka. Yini lena engaka kithi engeke yenzeke? uNkulunkulu usizondeleni noma yithi singafuna ukumkholwa. Asithatheni lesi sikhali lesi. uNkulunkulu uzosisiza. uNkulunkulu unamandla okwenza konke. uNkulunkulu wenze njani? Angasinqobela konke. Mawufinda la uEphesians chapter 6 verse 18, isikhali sokugcina umkhuleko bazalwane. Ngokukhuleka konke nokunxusa nikhuleka ngezikhathi zonke. Let us pray. Let us pray. Mawukhuleka invite uNkulunkulu, invite amandla asezulwini, ubiza the power of God. uNkulunkulu uyakwazi ukushintsha izimo, uyakwazi ukushintsha ini situation.
Mawufunda ubani ulokhu njalo uGalatians chapter 5 verse 16, kepha ngithi hambani ngomoya khona aniyukufeza izinkanuko zani zenyama. Uma sikhuleka noma sihamba ngokwezwi likaNkulunkulu, angeke sikufeze into kaSathane, ngeke sifeze izinto zenyama, but siyofeza izinto zikabani, zikaNkulunkulu. IziKorinte chapter 20 ezesibili, chapter 20 verse 6, wathi uJehova uNkulunkulu wabo baba, wena awusiye uNkulunkulu ezulwini, awusiye umbusi wemibuso yonke yabezizwe na, esandleni sakho amandla negunya akakho ongamelana nawe. Lana inkosi uJehoshafati iyakhuleka imemeza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wena ushongona ukuthini, uma sikuthandaza kowena uyakuphendula. Amakhosi oHezekiel sebeshilo ukuthini, put your house in order, sekuphelile ngempilo yakho. uHezekiel uyaphenduka uyathandaza, uNkulunkulu uyamxolela at another 15 years. uNkulunkulu wakwazi ukukwenza lokho, nakuwa ngakwenza. Uzohlulwa yini? Uzohlulwa yini? So nje bazalwana, simthembeni uNkulunkulu, sizithathe ikhali zakhe, simelane namandla obumnyama, simelane nani nakho konke esingakuqondi isitha ezama ukukwenza ezimpilweni zethu. Amahubo 22 from verse 1, ngithanda kakhulu uverse 3, othini, kepha wena ungongcwele ohlezi ezibongweni zika-Israyeli. Mawufunda uverse, uNkulunkulu wami ngishiyelana ukude namazwi okububula kwami nokusindiswa kwami. uNkulunkulu wami ngikhala imini, kepha uphendule, nasebusuku ngingabi nakuthula. But uDavid mayeseyishintsha uNkulunkulu uthi, kepha wena ungongcwele ohlezi kusho akumshintshi uNkulunkulu ukuthi ufila kanjani, ukuthi kwenzakalani, akumshintshi uNkulunkulu. uNkulunkulu uhlezi enjani? Esisihlalweni sakhe, esemandleni akhe, enqoba zonke izimo. Asimethembeni. Elami lokugcina bazalwana, abaseHebrew chapter 10 verse 1, uJesu bazalwane naye uyisikhali, impilo yakhe yonke into ayenzile uyisikhali. Masingathatha nje simethembe, singanqoba izimpi eziningi kabi. Umthathe nje umenze inkosi nomsindisi empilweni yakho. Uverse 1 uHebrew chapter 10, ngokuba lokhu umthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo, ungesiwo umfanekiso wazo uqobo, ungeze waba namandla ngemihlatshelo enikelwa njalo iminyaka ngeminyaka, ukubenza baphelele labo abasondelayo. So lana kukhulunywa ngani ukuthi the more phambilini abantu babehamba benikele imihlatshelo, kodwa manje ngokufika kaJesu asenayo eminye imihlatshelo, asenayo omunye umnikelo esingawunikela uNkulunkulu. Sithi uNkulunkulu sonile, sicela usixolele, uhambe uyohlaba imbuzi, uthi hayi uNkulunkulu konje. Leyo nto leyo it's a waste ebusweni bukaNkulunkulu. Kwakwenzeka kuqala but manje akusenzeki. uNkulunkulu ukhona mayikhuluma noIsaiah athi lento lemhlatshelo yenu mani ishisa inukela kabi kanjani nje, angisayifuni lento le. Ngubani? Kuyafana niyazenza lezi zinto lezi, kodwa inhliziyo zenu zenze njani? Zimnyama, ziqunqile zinjani. Emafamilini, emndenini yethu siyahamba siyolethu abantu bayashweleza kanjani, khipha imbuzi uhambe kanjani njani, kodwa umuntu lento ayenza akayikholelwa. uNkulunkulu hence abonile ukuthi lento lena yiyena. So uJesu yena mnikelo okuyiwona wodwa, once wakholwa uyena, uyena mhlatshelo uNkulunkulu, unqoba zonke lezi zinto ezenzakalile. Igazi lakhe lilona elikwazi ukugeza umuntu for good. Angeke uphinde futhi uhambe uyohlaba elinye igazi kanjani njengoba nje azalelwa kuphi esibayeni. It's a revelation esingeke esingafuni futhi ukuyikholwa ukuthi waye announce lapha nezimbuzini ukuthi hey we imbuzi nezimvu nezinkomo sengifikileke mina manje ngizothatha indawo yini. Wonke umuntu ozokholwa kimi, wonke umuntu ozothembela egazini lami uza kunqoba.
and masingayithatha leyo nto serious thiwani igazi le impilo yaso sonke isilwane segazini. So nathi ke masingathembele egazini lika Jesu siyonqoba. Umpriest omkhulu kunabo bonke manje ethiwa yibani? uJesu. Uyena uhamba ngani ngeorder kaMelchizedek owakuyena kanjani owaye ungumpriest omkhulu kunabo bonke. Manje uJesu yena umpriest omkhulu. Uma uthembele kuyena, uma ukholelwe emandleni akhe, uzonqoba yonke into. But ke thina njenjani asifuni ukwenza njani ukumethemba. And yena uJesu mayisehamba usithembise ini umoya oyingcwele. uJesu uthe mina nakho sengiyahamba na into enginithembisa yena, nginika ini umoya oyingcwele. But thina senze njani? Asifuni. Sifuna ini? Izinto ezibonakalayo. Sifuna ini? Izinto eziphathekayo. uNkulunkulu uyasho uthini? La uzohlala nathi, uza kusisiza, he will be our comfort, uzokusinika konke esikufunayo. Cha, asikufuni lo. Sifuna ini? Lezinto lezi ezihambe iphelelwe yini isikhathi, ezihambe iphelelwe yini amandla. uNkulunkulu bazalwane ulenzile icebo. kuJesu yonke into iphelele. kuJesu zonke izimpi zenze njani? Zinqotshiwe. uJesu yonke into ebingamelana nathi, yonke imithetho yapheleliswa kuye. Asimethembeni bazalwane, asimethembeni. Kuningi bengingakusho, kuningi ebengingakhuluma, but uJesu inkonzo yonke iyaphelela. Yabona mawufunda ubani uProverbs chapter 18 verse 10, the name of the Lord is a fortified tower, the righteous run into it and are saved. Igama lika Jesu, it's a strong tower. Elinye basho njalo amanye amaversion, it's a strong tower olungile ubalekela kulona and uyasinda. Lana uJesu wayengakafiki kodwa they knew ukuthi kunalo igama uNkulunkulu alikhiphile, and lelo gama ubani? uJesu. Asimethembeni. Unamandla ngenza konke, icebo lakhe lingevinjwa umuntu. Uyikho nje ukuthi thina sifuna inhliziyo zethu uSathane uzenze zabamnyama. Sifuna ukuthembela ezintweni ezinjani ezibonakalayo, ezintweni ezinjani engeke zizisize. Kodwa uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu wethembekile, uNkulunkulu njani? Unamandla. Amahubo 34 ungawafunda wonke, kodwa nje akhuluma ngani? uNkulunkulu uyisihlangu. uNkulunkulu uma ucela kuyena, ucela ngenhliziyo right, uzokulwela. Ufuthi angeke nje akulwele njengabanye. uNkulunkulu thiwa mawulwa kuye, you are fighting from victory. Ulwa ekunqobeni, awulwa ucabanga ukuthi ngenzeka ukuthi nginqobe. Ulwa vele sewunqobile, immediately waqala ngaye, ususenqobeni. Uverse 1, phikisana Jehova nabaphikisana nami, ulwe nabo abalwa nami. Ulona uDavid uyasho ukuthi uNkulunkulu akaphikisane nabaphikisana naye. Alwe nabanjani? Nabalwa naye. And uNkulunkulu vele uyakwazi ukwenza njani ukuphikisana nabaphikisana naye. Uyakwazi nokwenza njani ukunqoba abanqoba abantwana bakhe. Uthini? Thatha ihawu nesihlangu uvuke ungisize. Hosha umkhonto uvimbe indlela kwabangizingelayo. Yisho kuwomphefumulo wami uthi mina ngiyinsindisa. And ukhuluma ngoJesu njalo. Khulunywa ngoJesu. Uyena ubulona. Makuthiwa uNkulunkulu bakhuluma ngani? Ngaye uJesu. So asimethembeni uNkulunkulu. Ihashi nenkweli yalo ukuphonsolwana. Mawuqhubeka uverse 5, mabame njengamakhoba emoyeni, ingelosi kaJehova ibadudula. uNkulunkulu uyakwazi ukukulwela, uyakwazi uNkulunkulu ukuba isihlangu sakho, uyakwazi ukuba yini? Yikho konke okudingayo. Asimemeni. And lo uNkulunkulu bani? uJesu. Akekho umuntu emhlabeni kukho konke, ezintweni zonke ezidaliwe, kukho uNkulunkulu uyisihlangu sethu.
indlela yabo mayibe emnyama ibe bushelelezi, ingelosi kaJehova ibaxosha, ngokuba bangenzele ngasesitha igebe lenetha labo kungekho sici, bembele umphefumulo wami umgodi kungekho cala. So konke lokhu mabekwenza against you, uNkulunkulu wenze njani? Uzokunqobela. Abantwana baka-Israyeli, they are a good testimony. Ulono ubani uFaro wayebenzele zonke izinto ezimbi, mabethi bayakhala aphinde futhi aede umsebenzi abagqulaze kakhulu. Yonke lonto le uNkulunkulu wakwazi ukubanqobela. Nathi usengasinqobela. So nje bazalwane, elami lokugcina, asilahleleni kuNkulunkulu konke lokho kusisindayo, konke lokho esinjani esithi masikuphethe sikubuke sibone ngathi cha angeke kwenzeke lutho, ngeke size sikhona ukwenza njani ukunqoba. uJesu mayekhuluma nabafundi bakhe kubani kuJohn chapter 14 verse 13 uthini? Angisayikhuluma okuningi nani ngokuba uyeza umbusi wezwe, kepha akanalutho kimi. uJesu wayazi ukuthi uSathane uyeza, and njobeza ubanika ini isolution eyi1 uthini? Kodwa kimi. uJesu yabona wayishaya ifuba ukuthi kimi, ngoba yena uyisikhali sikaNkulunkulu. uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ukuthi yilowo nalowo okholwayo uyakunqoba. Ngoba uJesu uyini? Uyisihlangu. uJesu yena mayisehamba usinika umoya oyingcwele. uJohn 16 verse 13, kepha nxa esefikile yena umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso, ngokuba akayokhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo ukukhuluma anibikele akuzwayo. So asimethembeni uNkulunkulu. Ngiyabonga bazalwane. Nabo mama lana bathini? Inkosi siyazi bathini? Ihashi nenkwelilayo, uNkulunkulu kuphonso lwandle unamandla okwenza konke. Yabona mawubheka ubani weExodus 15, abantwana bakaIsrayeli sebeyasho bathini? uNkulunkulu luphosile olwandle. So nje nathi siyokucula njengabo.